Biti digitalni poduzetnik može biti nešto fenomenalno. Internet je promijenio prilike koje poduzetnici mogu iskoristiti, smanjio ulaganja koja su potrebna da se pokrene neki posao i omogućio razne poduzetničke ideje kojeg više ne moraju pokrenuti isključivo ljudi koji imaju pristup nekim velikim financijskim resursima, već uz znanje, kreativnost, volju, rad, posvećenost, entuzijazam i strast za kreiranje neke vrijednosti, nekog vrijednog proizvoda ili usluge, čovjek može postići super poduzetnički uspjeh. Sama činjenica da to razmatraš je pohvala i ja to jako pozdravljam, jer sam i sam već preko 15 godina digitalni poduzetnik. I nadam se da će ti ova prezentacija pomoći dati uvid u realnosti digitalnog poduzetništva i sa neke osobne strane, ne samo isključivo tehničke i strateško-taktičke, i da ćeš nakon toga moći lakše odlučiti hoćeš li se upustiti u tu pustolovinu ili ćeš potražiti neki drugi način za postizanje svojeg poslovnog i ekonomskog uspjeha. Naravno, uz pomoć svih tih digitalnih vještina i digitalnih alata koje možeš naučiti na digitalnom superheroju. Dobru definiciju digitalnog poduzetništva i detalje imaš u digitalnoj abecedi i to ti preporučam da pročitaš ako već nisi, jer ti to daje dobar presjek točno čime se bave digitalni poduzetnici, šta znači poduzetništvo, kako se ostvaruje neka osobna zarada, kako funkcioniraju ti proizvodi i usluge koje možeš plasirati kao digitalni poduzetnik. A u ovom videu ćemo se odmah baciti na neke savjete i taktike koje moraš znati. Pa počet ćemo sa prije nego što uđeš u biznis, što trebaš znati. Kao prvo, moraš biti optimist. Ne postoji uspješan poduzetnik koji je pesimist. Što znači biti optimist? Pa to je da unatoč svim nekim realnim rizicima, problemima koje vidiš da se mogu pojaviti, da unatoč tome misliš da ćeš jednostavno naći načina da postigneš ono što želiš postići. Da ćeš napraviti uspješan proizvod, da ćeš napraviti uspješan web, da ćeš naći kupce, da će oni biti zadovoljni s tvojim proizvodom, da ćeš uvijek naći rješenje nekog problema koji ti se nađe na putu, jer znaš da ono što stvaraš i ono što želiš napraviti od svog posla ima veliku vrijednost za druge ljude ili za druga poduzeća. I jednostavno moraš optimistično gledati na budućnost. Moraš gledati optimistično na svoj pothvat. Moraš biti entuzijastična i veseliti se činjenici da ćeš ga jednog dana i ostvariti. Naravno, ne smiješ biti zaluđena sa svojim potencijalnim uspjehom. Moraš jako puno šljakati da znaš sve rizike i da radiš na rješavanju svih problema. Biti uvjerena u to da ćeš morati dati ogroman trud da to postigneš, ali ne smiješ biti pesimist. Ako unaprijed već sumnjaš ali ovo neće biti dobro, ovo neće biti ok, jednostavno nećeš imati tu motivaciju da izdržiš neke periode koji će ti se sigurno naći na tvom putu. Na kraju pobjeđuju oni koji ne odustaju. Kako god to zvučalo malo cheesy i klišejasto, ali to je točno. Znači prvi savjet je moraš biti optimist. Moraš po prirodi stvari. Pesimisti teško uspijevaju u biznisu, ne kažem da ne mogu uspjeti, ali ako si pesimistična po prirodi, onda jednostavno će ti biti teže proći ovaj inicijalni grozan period pokretanja biznisa kada nakon početnog entuzijazma kreću prvi izazovi i problemi, kad ne ide sve kako spada, kad se počnu događati stvari, onda jedino optimisti mogu dobiti motivacije da riješe te probleme. Druga stvar je, moraš biti šljaker. Nema ljenog poduzetnika, iako kod nas, pogotovo u Hrvatskoj, se može zaključiti da su poduzetnici samo oni koji ništa ne rade i imaju puno novaca, ali to je, nadam se da tu neku sliku u medijima nemaš o poduzetnicima. Poduzetnici su ljudi koji stvarno rade jako puno. To ne znači da poduzetnici samo isključivo rade ili da su obsesivni da rade zato što vole raditi. Nego je činjenica da je biznis, pogotovo na početku, ekstremno težak i ekstremno teška aktivnost. Mora se jednostavno toliko sitnih stvari napraviti. Da i bilo što želiš napraviti u životu, ne samo u poduzetništvu, sve zahtijeva jako puno rada, da ako želiš to napraviti kako spada. Zamisli samo da ne počistiš stan, 3 mjeseca, koliko je posla da sve počistiš kako spada, da svaki mali detalj u stanu bude opet na mjestu i čisti i uredan. To je jako puno posla. U poslu, u biznisu ima 1000 malih sitnih stvari koje sve moraju funkcionirati da taj cijeli biznis funkcionira. Ako sve napraviš, cijeli web, napraviš dostavu svojih proizvoda, naručiš ih iz Kine, postaviš web, postaviš kampanju, ali recimo rikne ti e-mail, ne primaš mailove. Ljudi ti šalju upite, a ti ih ne dobivaš. Sve pada u vodu. To samo svaki taj mali kotačić može biti izvor nekih problema koji zahtijeva tvoj rad da to riješiš.
i cijeli tvoj biznis je ovisi o ko najslabija karika. Znači kakva ti najslabija karika, toliko će tvoj biznis uspjeti. Ako jedan mali problem ne riješiš ili ga ostaviš neriješenim ili ga ignoriraš, jednostavno nećeš uspjeti. Tako da bez šljake i bez rada i bez truda nećeš moći uspjeti. To ne znači da moraš raditi od 0 do 24, ali dok radiš i kad radiš, moraš biti fokusirana, trudit se i brzo i kvalitetno i jako odraditi sve što trebaš odraditi. Druga stvar je da je poželjno da imaš neko već znanje, iskustvo, inteligenciju, sam dobro napisao iskustvo, i stavit ću samo neku mudrost. Naravno ima puno primjera klinaca koji odmah na faksu naprave biznis i uspiju. Ja sam pokrenuo biznis na faksu, ali nisam baš odmah uspio. Tako da i tijekom iskustva, odnosno tijekom rada i skupljenja znanja i razvoja, ovdje inteligencija se ne mislim samo na neku talentiranost i tako dalje, nego općenito korištenje svojeg mozga za rješavanje problema. Da rješavaš probleme na inteligentan način, da paziš na detalje, da razumiješ, da istražuješ, da učiš, da skupljaš iskustvo, odnosno informacije, da analiziraš svaku malu stvar. Znači, trebaš biti jednostavno pažljiva, fokusirana na biznis, nije nešto što će ti se slučajno dogoditi. U biznisu moraš biti ekstremno fokusirana i svaka ova stvar ti pomaže da taj neki problem, izazov ili zadatak riješiš što lakše. Tako da naravno učiti digitalne vještine, digitalnom superheroju je ekstremno vrijedna stvar jer ti omogućuje različite stvari da možeš samostalno napraviti ili upravljati s drugima na pravi način. Ali ako skupiš neko poslovno iskustvo i već imaš neko znanje i u životu si se već bavila, znači jednostavno situacije u životu također isto zahtijevaju ove stvari, znači životne situacije, problemi u obitelji, problemi s prijateljima, postizanje nekog fitness cilja, disciplina, to bi mogao dodati još disciplinu. Disciplina u postizanju nekih drugih ciljeva u svom životu ti sve pomaže da imaš dobre preduvjete da ćeš uspjeti u poslu. Za sljedeće je odricanje i pain threshold. To je povezano opet naravno sa svime prije. Nećeš moći imati, ako sad trenutačno tvoj život se svodi na to da negdje radiš, imaš puno prijatelja, imaš obitelj, imaš neke hobije i raspored ti je krcat sa određenim aktivnostima, nečeg ćeš se morati odreći. Jednostavno posao toliko zauzima vremena i truda i što si ti više fokusirana na posao, to će taj biznis imati veće šanse za uspjeh. Ako sad puno izlaziš van, ideš na partije, družiš se, konzumiraš alkohol i voliš se opustiti previše, to nisu uvjeti u kojima ćeš uspjeti u poslu. Znači moraš se nečega odreći i moraš se naći vremena da se posvetiš poslu. Naravno, ne odricat se druženja sa obitelji, djecom, prijateljima i tako dalje u potpunosti. Isto tako ne zanemariti svoje zdravlje i fitness i zdravu prehranu, ali neke gušte koje imaš ćeš vrlo vjerojatno morati se odreći. Isto tako i taj pain threshold mora ti biti visok. Znači moraš izdržati tu neku bol odricanja, bol rada, bol guranja napred, bol nošenja s problemom, to jednostavno moraš naviknuti se malo imati tvrđu kožu da držiš neke periode u svom biznisu. Ako to nećeš moći, to će te slomiti i nećeš uživati u biznisu i nećeš ga napraviti uspješnim. I zadnje malo pozitivne stvari, znači koje su zapravo prednosti biznisa je naravno novac u smislu da nakon nekog trenutka, nakon godinu dana, 2 godine, 3 godine, 5 godina, možda neki puta i 10 godina rada u biznisu, novac koji ćeš ostvarivati od njega može biti 100 puta veći od onoga što bi bio da radiš za nekoga. Tako da novac je definitivno super motivacija i ne mora se toga niko sramiti, ali znaj da novac ne dolazi jako brzo. Novac dolazi tek na kraju i tek kada se već zapravo, kad ti on samo iz tebi osobno neće više biti toliko bitan koliko zarađuješ od toga, onda će on doći u velikim količinama. To je neka, ajmo reći, popularna stvar među poduzetnicima. Ono također, opet, nakon dugo godina će ti stvoriti slobodu, ali već i na početku će ti stvoriti slobodu. Biti sam svoj šef je super. Što znači da ako sada mjesec dana si radila totalno fokusirano i nisi nigdje išla i danas ti je pun kufer svega, ne moraš nikoga ništa pitati, jednostavno da zagasiš kompjuter, kažeš danas neću raditi, idem šetat, idem hajkat, idem se vidjeti sa prijateljem, idem šta god i to možeš napraviti bez da ikome polažeš račune. I to je, sloboda je mislim jedna od velikih prednosti poduzetništva. I sljedeće je kreativnost. Opet, kad govorimo o digitalnim poduzetnicima, ne govorimo o nekima koji mešetare i sa nekim vezama i vezicama stvaraju neki svoj osobni poslovni uspjeh, nego više kao poduzetnike koji stvaraju nešto, koji stvaraju neku novu vrijednost kroz proizvode i usluge, koji se trude napraviti nešto korisno za svoje kupce
I to je jako kreativno. Ne samo u smislu kreiranja proizvoda, nego i općenito u kreativnosti svih tih procesa koji se tiču poduzetništva. Svaki put neki problem koji imaš možeš ga na kreativan način. Kreativno ne znači sad da je to šareno i lijepo, nego inovativno. Koristiš sav svoj mozak da nađeš rješenje specifično za svoj problem. I to je jako kreativno. I stalno nešto radiš, stalno nešto stvaraš, kreiraš. I to je jako zadovoljavajuće. Mislim da to razvija jako veliki osjećaj neke svrhe, da su ljudi općenito u svojoj srži kreativni i vole kreirati. To nam je nekako prirodna aktivnost da stvaramo i da kreiramo i da izražavamo se kroz ono što radimo konkretno u ovom poslu. Jer ako si kreativan u poslu, onda on donosi i dodatne vrijednosti, poput naravno ekonomske vrijednosti, koje onda omogućuje da su i tvoji kupci zadovoljni, i budući zaposlenici, i partneri, i tvoja onda obitelj. I ta poveznica između toga da se ti baviš jednim kreativnim poslom, ulažeš puno truda, pružati novac i slobodu, to stvarno je, nema slične aktivnosti koje možeš raditi poput toga. Tako da, to je pričica od toga da znaš prije nego što kreneš u biznis. Ajmo sad kratko proći samo popularne digitalne poslovne ideje. Opet njih smo malo više još i opisali u digitalnoj abecedi, pa tamo to pročitaj. Ali možeš pokrenuti neki web shop. Web shop možeš prodavati svoje ili tuđe proizvode, možeš ih biti fizički proizvodi ili digitalni proizvodi. Digitalni proizvodi su tako recimo online edukacije ili softveri, a možeš biti uvoznik za određene proizvode pa ih prodavati preko svog web shopa. Postoji nešto što se zove dropshipping, što znači da direktno iz Kine ili neke druge tvornice, kad neko kupi preko tog web shopa, taj proizvođač tog proizvoda mu pošalje. Web shopovi, bilo šta radiš na digitalnom poslovnom smislu, neka vrsta web shopa. Znači ti kreiraš neki web gdje neko preko tog weba može nešto kupiti. I to je definicija digitalnog poduzetništva. Da li je to sad na tom webu online edukacija ili su tenisice, manje je važno. Ali kroz digitalne kanale plasiraš svoje proizvode i dolaziš do možda i globalne publike koje možeš doći sa svojim proizvodom, sa svojim marketingom i promocijom i naravno onda i ostvariti prihode direktno na web shopu. Tu sam izdvojio online edukacije. Digitalni superheroj je upravo takav tip biznisa. Ako imaš neko znanje i vještine koje želiš ponuditi drugima, možeš napraviti opet neku svoj web gdje prodaješ online edukacije poput naših ili prodaješ samo jednostavno uživo radionice ili prodaješ svoje coachinge, šta god. Znači, online edukacije su super iz razloga toga što imaju veliku vrijednost, a kada ih ponašaju se mikroekonomski gledano kao software, odnosno kao digitalni proizvod, što znači da nemaju nikakav varijabilni trošak. I to je jako, jako važno i zato zbog tog razloga su jako skalabilne. Što znači da ti kad jednom napraviš online edukaciju, kad napraviš web shop, kad napraviš marketing i tako dalje, onda zapravo tvoj trošak mjesečni je identičan ako ti imaš 100 kupaca ili ako imaš 1000 kupaca. Znači fiksni troškovi uvijek ostaju isti, a rast broja korisnika može biti jako brz i značajan, što znači da relativno brzo, ako pređeš određenu razinu, možeš biti u velikom profitu i velikoj zaradi. Content influencer, znači kreiranje sadržaja bilo na blogovima, na YouTubeu, na Instagramu i tako dalje, i onda poslovni model je tu najčešće da promoviraš tuđe proizvode kao neki affiliate, da dobijaš neke brand dealove, da ti firme plaćaju da ih sponzoriraš, odnosno promoviraš svoje publici. I ako voliš kreirati sadržaj, imaš neko da si to zna, to isto povezano nama reći s online edukacija, može biti influencer koji onda promovira svoje edukacije ili promovira svoj web shop sa proizvodima, znači to se međusobno povezano. Onda je to recimo područje poduzetništva koje tebi odgovara. I zadnje je software, startup, to su klasični zapravo startupovi gdje kreiraš neki software i onda ga plasiraš kupcima, odnosno korisnicima, i sad to može biti svašta. Svaki digitalni rad koji koristiš na digitalnom superheroju, učiš na digitalnom superheroju, je nečiji startup. Znači, Google je na kraju dana bio startup, Facebook je bio startup, Instagram, HubSpot, Canva, svi ti alati koje mi koristimo su zapravo nečiji startup. I to su neki digitalni poduzetnici pokrenuli i sad imaju taj biznis koji je, ako ga mi u Hrvatskoj radimo kao edukaciju, je vrlo vjerojatno jako, jako uspješan. No, za software startup postoji jako puno nekih specifičnih stvari koje moraš znati, pogotovo vezano za financiranje i tako dalje, to ćemo malo kasnije proći, ali ako te to zanima, onda ćeš imati linkove gdje te vodim na dodatne informacije, pogotovo recimo od nekih startup akceleratora iz Amerike koji su dobro napisali neke edukacije vezano kako pristupiti razvoju startupa. Prvenstveno se radi o Y Combinatoru, znači Y Combinator, njega isto progugla i vidjet ćeš neke linkove na ovom pageu, odnosno poglavlju, tako da
Ako te to zanima, ako se baviš programiranjem, a ako i nisi programera, nego ćeš imati partnera programera, da zajedno kreirate neki software startup, to je definitivno jako potencijalno, može biti neki poduzetnici tu okrenu i milijarde kuna, dolara, whatever, i to nešto što sigurno možeš, ima veliki potencijal. Ali to ima specifične neke svoje stvari, to trebaš tako. Mislim, svaka ova stvar ima svoje specifične stvari i kasnije ćemo ih obrađivati, ali software je sigurno možda i najzahtjevniji, ali ima i naravno i najveći potencijal. I ajmo reći da imaš neku poslovnu ideju koja ti se vrti po umu, i šta sad, kako je izanalizirati? Da li uopće ići da li krenuti s tom idejom? Tu ću samo još dodati nešto, a to je strast. Znači, ako si u neki ideji strastan, jednostavno ta strast ti je takva da je to, ajmo reći, rješenje nečega što tebe osobno veseli. Stvarno, ne možeš prestati misliti o toj ideji, veselite, nema tako nečega i ti to želiš, ne zato što želiš postići neki novčani financijski uspjeh, nego zato što jednostavno želiš da to postoji. Želiš na tome raditi, veselilo bi te svaki dan raditi na tome. Znači, moraš ti biti sam sebi prvi neki kupac. Moraš se veseliti da taj tvoj proizvod ili usluga ili web shop ili šta god postoji. To je isto preduvjet da ti imaš motivacije da ulažeš takav ludi trud. Nećeš uspjeti ako radiš na nečemu što te apsolutno ne zanima, ili ti je dosadno, ili samo zato što misliš da je to možda neka potencijalno lukrativna poslovna ideja. Znači, morate to zanimati. Moraš testirati da li to nešto te veseli. Ako je to nešto vezano za tebe osobno što te od uvijek veselilo, super. Ako ne, vrlo vjerojatno ti to neće uspjeti. Drugo, moraš dobro definirati koji problem ti rješavaš. Svaki proizvod ili usluga je zapravo zašto ljudi kupuju proizvode i usluge, da žele riješiti neki svoj problem ili žele postići neki cilj. Ako gledamo Zara, ljudi žele dobro izgledati za ne previše novaca. Ako gledamo BMW, žele voziti kvalitetan, brz auto koji ima neki status, a da opet nije Ferrari. Ako gledamo online edukacije, ljudi žele napraviti poslovne uspjehe, žele postići poslovnu karijeru, žele znati ta znanja, žele napraviti neku kampanju. Što su problemi, izazovi? Niko ne kupuje ništa samo zato što je to fora ili cool. Znači, mora biti neko rješenje nečega. Znači, to je jako često kad razgovaram sa potencijalnim poduzetnicima ili poduzetnicima koji žele postati to, jednostavno samo žele napraviti nešto što im zvuči fora, ali ne znaju koji problem točno rješavaju. Ako nema problema kojeg rješavaš, onda neće jednostavno to platiti. Jedno ćeš napraviti nešto što je cute i fora, ali nećeš od toga moći zarađivati i stvoriti biznis. I tu je sad druga stvar, je taj total addressable market. To znači koliko potencijalnih ljudi bi moglo kupiti tvoj proizvod. Koliko ljudi ima s tim problemom? Koliko ljudi trenutačno, da li ćeš oglašavati se u Hrvatskoj, vani, globalno, koliko ljudi ima da potencijalno želi taj proizvod? Jako malo postotak ljudi će, i ako je taj total, recimo, za digitalni superheroj bi mogli reći, pa dobro, danas stvarno svatko mora naučiti nešto iz digitalnih vještina. Ali unatoč tome, samo će jedan mali postotak toga biti stvarno zainteresiran da postane članom i vidio. To je naravno opet jako velika skupina ljudi, ali govorimo u Hrvatskoj da ima 3 milijuna ljudi, a u svijetu milijarde i milijarde. Opet ne možemo reći da su svi total addressable market, nego samo jedan mali postotak koji baš sad u ovoj fazi ima volje to učiti, želi se uključiti, to ima neki projekt, ima neku cilj, razmišlja već o tome i onda to. Tako da, jako često poduzetnici na projektu procijene koliko ljudi zapravo bi potencijalno moglo kupiti taj proizvod. Uvijek budi konzervativna i ako ti je prva procjena 10.000 ljudi ili 1.000.000 ljudi, podijeli to sa 10. I to je onda nešto s čime ćeš početi. Tako da se ne zaletiš i da ne misliš, čovječe, pa možda fakat nema toliko puno ljudi. Isto tako, konkurencija. Moraš znati konkurenciju. Znači, moraš znati, i to konkurencija, samo odmah da ti dam do znanja da svaki biznis je međusobna konkurencija. Nema situacije u kojem nemaš konkurenciju. Znači, evo, opet, digitalni superheroj, ja mogu reći, ok, konkurencija je, Algebra, koja pruža isto edukacije iz digitalnog marketinga, iz drugih digitalnih vještina. Ali nije mi samo ona konkurencija. Konkurencija mi je i Netflix. Konkurencija mi je Instagram, konkurencija mi je Facebook. Zašto? Ne možda čak u novcu, nego zato što ljudi troše jako puno vremena na te usluge i na te društvene mreže. I ako ja želim da oni sad 2 sata dnevno uče digitalne vještine, onda moram ih uvjeriti da odustanu od Facebooka i Instagrama i potroši to na digitalnom superheroju. Tako da, i ako baš ne možeš naći direktnu konkurenciju u svoje neke poslovne ideje, makar u svijetu, makar da imaš nekog ko nije direktna konkurencija ako gledaš lokalno, nego u svijetu,
teško da je to baš si nabasalo nešto što niko ne radi. Mislim, može biti, ali to je uvijek jako mala vjerojatnost. Znači, nemoj se zaletiti i misliti loše kad ima konkurencija. Ne, konkurencija znači da ljudi troše novac na to. I ti onda možeš napraviti bolji proizvod ili bolje nešto što je, nađi neku nišu unutar tog tržišta s kojim kreneš. Kad je Facebook izašao, već je bilo brdo društvenih mreža, ali oni nisu uspjeli, ovo je bio bolji. I tako dalje, tako dalje. Isto i Google i sve ostalo. Jednostavno, razmišljaj da konkurencija nije loša, dapače, ali moraš ju dobro poznavati. I onda moraš definirati inicijalno ulaganje. Koliko to košta? Naravno, sad ako se zaletiš i staviš sve moguće stvari unutar na početku, bit će veliko inicijalno ulaganje. Ali razmišljaj šta je must have na početku, šta moraš imati. Tu ti je termin jedan, minimum viable product, koji je neki minimalni verzija tvog biznisa i proizvoda i weba i tako dalje, s kojim možeš krenuti, s kojim možeš dobiti prve kupce. To neće imati sve živo. Čak neki savjeti su, moraš se sramiti svoje prve verzije. Mora imati toliko grešaka da te čak sram. Ali dovoljno da ljudi kupuju i da ima smisla. Jer je najbitnije raditi, a ne ostati u planiranju i ne početi. Najveće poduzetnika biti zapravo napravi grešku da nikad ne počne. Jer previše ostane u fazi da komplicira i da nije postigla, ne napravi ono što da jednostavno krene i da onda razvija tijekom vremena. I također isto, opet filozofija digitalnog superheroja je kad puno naučiš o tim vještinama ne moraš plaćati za druge. I puno bolje kad sam napraviš na početku jer imaš kontrolu na tome šta stvaraš. Kasnije kad ćeš početi zarađivati, onda ima smisla uzimati druge stručnjake. Isto tako izanaliziraj sve trenutne resurse. Koliko imaš novaca na raspolaganju, koliko imaš vremena na raspolaganju, ko su ti poznanici, ko su ti prijatelji. Sve to izanaliziraj, stavi na hrpu i kaži da li mi to sve pomaže, omogućuje da ovakav projekt pokrenem. I zadnje, popričaj s nekime. Pričaj s prijateljima. Učlani se u online grupe poduzetničke, bilo na hrvatskom, bilo na engleskom, Facebook grupe, na Redditu, na bilo kakvim nekim stranicama koje imaju neki community vezano za poduzetnike, na kraju dana na digitalnom superheroju. Pričaj sa ljudima, podijeli svoju ideju, nemoj se sramiti svoje ideje, odnosno nemoj štititi svoju ideju kao da je od suhog zlata. Niko ne može, nije stvar u ideji. Ideja ima koliko god hoćeš, odeš na internet i naćiš svaku moguću ideju. Ono što čini posao uspješnim je šljaka i pretvaranje te ideje u neku realnost, a to je jako teško. I čak i da ljudi žele i mogu i vide sve i ukradu ti cijelu ideju, ako ti si brža i primjenjuješ to sve kako spada, ti ćeš uspjeti, oni neće. Tako da, ali puno ti je vrijednije se biti otvoren i transparentan i tražiti feedback od ljudi i pričati s ljudima sve poslovne ideje, dobit ćeš toliko vrijedne stvari jer kad samostalno razmišljaš o svemu ne vidiš neke stvari. Poveži se sa drugim poduzetnicima, spoji se sa njima, neki ti postanu prijatelji. Jednostavno na LinkedInu se spoji sa nekim poduzetnikom ili poduzetnicom, odi u udruge poduzetnica ili poduzetnika i spoji se s njima, pozovi ih na kavu, reci platio ću ti kavu da malo popričamo o mojoj ideji, pokrećem nešto i imam pitanja. Ljudi će se jednostavno otvoriti tome. To je, ima brdo primjera. Ja osobno sam tako od početka izgradio veliku bazu čak danas prijatelja, poduzetnika, jednog od najuspješnijih poduzetnika u Hrvatskoj, zato što sam mi se javio i rekao ću ja pokrećem ovo i treba mi savjeti jer bi volio popiti kavu sa mnom. I poduzetnici vole druge poduzetnike, znaju što drugi poduzetnici i prolaze i uvijek su spremni odvojiti. I zapravo ih jako rijetko neko tako nešto i pita, pogotovo u Hrvatskoj. I zato ne morate biti sram. Jednostavno kontaktiraj poduzetnike, ostvari s njima kontakt i dijeli s njima ideje i dobit ćeš ekstremno vrijedne savjete. Ok, to je oko analize poslovne ideje. Idemo sada konkretno. Ajmo reći da si izanalizirala ideju, to je to, dobila si zeleno svjetlo i sad ideš pokrenuti biznis. Prva neka stvar koju trebaš odlučiti je da li ići solo ili s partnerima. Ako ideš solo, to je jako teško. Znači, bit će dana kad ćeš poluditi, nećeš moći sve stići i jednostavno kad imaš partnera koji s tobom dijeli, znači partner govorim da ima udio također u tvojoj firmi, u vašoj firmi, onda ste zajedno u tome. I sve lakše u dvoje ili troje. Tako da definitivno je lakše pokretanje biznisa kad imaš partnere i pogotovo ako ste vi komplementari. Znači ako ti vodiš biznis stranu i marketing i web, a neko radi software ili razvija edukaciju ili tako dalje. Znači lakše je uvijek više. No naravno solo je super ako imaš toliko znanja, vještine, volje i želje biti samostalna i solo. Naravno da imaš 100% biznisa, ali imaš i 100% šljake. Tako da to je nešto. I s druge strane imaj na umu da partnerstvo u biznisu je još teže i zahtjevnije nego partnerstvo u životu, odnosno u braku. Znači lakše je izgurat brak nego izgurat poslovno partnerstvo. Kad si s poslovnim partnerom družiš za više s njim i biti intimniji s njim ili s njom nego sa svojim bračnim partnerom ili curom, dečkom, whatever. Tako da nemoj s bilo kim ići u partnerstvo i slušaj svoj gut feeling. Idi samo s nekim s kim si provela puno vremena i znaš ih i znaš šta očekivati. Proveli ste možda pogotovo zajedno u nekim poslovnim situacijama. Ne samo kao friendovi družili ste se, nego ste zajedno na nečemu radili ili kroz
prethodno zaposlenje ili na nekim dobrotvornim stvarima, ali napravi neki test prije nego što se odlučiš oženiti za partnera u biznisu. Financije, budžet i izvori financiranja, oko toga se trebaš potruditi, znači to je povezano zapravo sa poslovnim planom, da napraviš poslovni plan, što znači procjena barem prve godine troškova. Troškove sigurno možeš znati. Prihode ne možeš toliko precizno znati, oni će uvijek biti drugačiji od poslovnog plana, ali troškove sigurno znaš. Dobro napravi plan troškova za prvu godinu, drugu godinu. Otprilike, naravno, ne možeš znati, može ti ići bolje nego što očekuješ, ali minimalno što ti treba, najam, oprema i tako dalje, i tako dalje. Znači što god ti treba, unesi u tablicu i napravi poslovni plan i onda vidi koliko ti novaca treba, koliko će ti biti do prvih prihoda, koliko ti treba financirati, kako ćeš to financirati, hoćeš samostalno, hoćeš tražiti banku, hoćeš tražiti investitora. To su sve jako važne stvari koje moraš proći i bez toga nemoj pokretati biznis, nego prvo to dobro napravi. Onda otvaranje poduzeća u Hrvatskoj d.o.o., j.d.o. ili obrt, kako god ti više odgovara. Ima linkove u digitalnoj abecedi da malo dobiš više informacija o razlikama između ta 3 načina otvaranja biznisa. Ili ćeš ga otvarati vani, imaš Estoniju gdje možeš preko interneta otvoriti jednostavno poduzeće. Možeš popularno otvaranje u Nizozemskoj, u UK-u, odnosno u Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji i u Americi. Sve različite mjere, odnosno mjesta gdje otvaraš biznis imaju svoje neke specifike i izazove, ali i prednosti. To moraš istražiti i odlučiti gdje otvaraš biznis. U jednom trenutku moraš otvoriti poduzeće putem kojeg ćeš poslovati. Na početku možeš malo raditi bez poduzeća, ali ti je pametnije jednostavno odmah otvoriti biznis, složiti sve i krenuti pod tom kapom. Nakon toga slijedi faza razvoja, razvoj proizvoda, priprema, procesa, implementacija, organizacija i tako dalje. Taj proces traje i on će trajati prije nego što onda završiš sve to i lansiraš proizvod. I kad lansiraš imaš inicijalni marketing, tu si se bacila s litice i kreće tvoj biznis. Ok, i onda kada krene tvoj biznis, šta je bitno kod vođenja biznisa? Kao prvo, cash flow management. To je najvažnija stvar u biznisu. Znači, biznis je na kraju dana ništa drugo nego imaš priljev novca i odljev novca. I ako je priljev novca veći od odljeva novca, super, novac se pajlira u biznisu. Ako je priljev novca manji od odljeva novca, nestaje novac sa biznisa. U jednom trenutku, ako više nema novaca na računu, biznis mora bankrotirati ili naći neki novi izvor financiranja. I sad cash flow management nije isto što i ostvarivanje prihoda i rashoda. Znači prihod je kada ti računovodstveno zabilježiš da se nešto dogodilo. Primjerice, ako neko kupuje nešto karticom preko interneta, ja izdajem odmah račun i kažem evo, danas je kupljena članarina za 300 kuna i izdam račun. Meni se to zabilježi računovodstveno kao prihod poduzeća. A s obzirom da je plaćeno karticom, meni banka to tek isplati za 7 dana recimo. Neki puta i za više, neki puta za manje. Što znači da imam cash flow problem. Znači ja sam ostvario taj prihod, ali cash mi tek dolazi za 7 dana. I s tim cashom onda tek mogu plaćati račune. Isto tako ima, i svi računi imaju neki datum dospijeća. Znači danas dobiš račun da moraš platiti za mjesec dana taj račun. Okay? Znači to je vremenski odmah. Znači cash flow predstavlja vremenski odmah kada stvarno u kešu moraš platiti svoje obveze ili kad ćeš dobiti keš od svojih kupaca. Ako radiš direktno sa kupcima u gotovini, onda dobiješ keš odmah. Ako radiš sa biznisima, neki puta ti plate tek za 6 mjeseci. Cash flow management je jako bitan. U tablici i vi će dodatno poglavlje o tome kako složiti tablicu da znaš točno uskladiti, da nikad ne dođeš u situaciju da ne možeš pokriti neki račun. Okay? Marketing i prodaja je nešto što stalno moraš raditi i pratiti i gledati i tako dalje. To je povezano sa razvojem daljnjeg proizvoda i sve vještine na digitalnog marketinga, na digitalnom superheroju se tiču marketinga i prodaje, pa tamo, ajmo reći, možeš naučiti sve o tome, ali to je jako, jako važno od aspekt jer s time plasiraš svoje proizvode i na taj način možeš rasti. Izbjegavanje najčešćih rizika i zlatna pravila poduzetništva ćemo ostaviti za drugi video gdje ćemo ih posebno obraditi. Tako da u ovom videu smo prošli sve što te zapravo treba zanimati za digitalno poduzetništvo. Tvoj zadatak je sada da u formi ispod ovog poglavlja, pod šaljem zadatak, u svom Google Docsu raspišeš svoju ideju, komentiraš ove sve stvari koje si naučila, postaviš nam pitanja, tražiš feedback prema samoj sebi da vidiš šta ti je zapravo, šta ti može, kako ti možemo pomoći, šta ti se vrti po glavi. Znači samo jednostavno izbaci sve iz sebe, pošalji nam na feedback i da ti pomognemo upravo kod toga. Također isto pošalji nam pitanja, odnosno teme koje želiš da još dodatno obradimo u digitalnom poduzetništvu. Šta te još zanima? Koje videe bih htjela još da napravimo i njih ćemo dodavati kroz određeno vrijeme u ovu edukaciju. To je to i vidimo se u sljedećoj edukaciji.